Negociante Sireh Palácio Governo Maihusia Estudante Balun nebe hari Grupo Rasik. Grupo estudante nela quella con oportunidade participa feira aihan local e atasi ibun area Palácio Governo dili. E a feira nebe loke ante celebração aniversário badala hat nulo resing itu sábado lorong rua nulo bulan Agosto tinang ring rua ron resing rua ne grupo estudante ne van fos rai kormetan ai ferina fehok no talas. Fosrai kormetan van ho falling osan dollar americano tolu, entretanto fehok talas no aiverina van ho falling osan dollar americano ida. Tuir Angelina da Costa noi, osan atau halo negosio mai husi membro Sira Rasik. Osan Sira kami halo negosio, kami sira kami lahiran husi maida, solusi kada pessoa, kada membro ida untuk beli $1, kami sambil kami halo negosio. Nemo sateteng durante ne sirafan ia dili larandet no produkto lebe naton late. Kamu uluk kue kamu atau kami hamu kritik, kami halau di larandet, kami saksi kude mai, besok mai Palácio Balaro, vamos pating dari sirah. Kami sini. Ya sore seluk emersia analepo ateteng fostrai mai husi municipio Balaro. Saya distributor strategi, mai husi municipio Balaro. Bye-bye, kami akan nanti kalau result berpikir kita kontak sa event ko kalau orang yang saya tentang ambil partisipasi dan poin nasional lewat sana mantiga sorai lagi na ito na ilang dan $3 depois pos metan pos mian pos ai pos mutan na anis Durante ne sirafan fosrai kormetan ia det municipio Balaro. Reportagen Setelina M. Bragança, Agida de Jesus, Televisión Timor Pos.